Tirtute in zavayin si baivek ule. Tunjung video a chuanin Pakistana nuclear an siam na hmun chu India in abom da rengem ti te kan ngai thlain kan soi ho le don ani. News te kan en chuanin news shang chuan headline sa Indian forces chuanin Pakistana nuclear storage facility hmun te chu an va bom chhiat thu an tar chuaya. Khovel hianin kan hriat mia lo lai khanin indo pui pathum na kha kan lo ma chhon lo chau kha alo ni. Heng thil zungzung athen lai hianin Pakistan chuan khovel min hmua adik zok le athiam zok ni tumin chan an lo lave a chuwang chuanin India hian miron kap masa ani missile kan lama anon kap masa chu kan lo chang le dani ti te in an thiam thu te an soi ve a amai ro chu heng zungzung a in chan na chu Jammu and Kashmir a khopui pakhat Pahalgama Pakistan terrorists and civilians mi engmozat an tha changa he boy na hi lawin chan ani. Shiva Sharif Peichuanin India hian athil ti hi ati lo top turani a chuwang chu aman ate lang ti in alo vau ve boka. Heng zongzong athena boina asau san mek lai hianin khovel ramro pui tak tak te po thim phu dep te pin an lo oma. Chungzinga chuanin USA te European Union te Australia te Japan te le ramshang shang aming kan soi kherlo po in India le Pakistan in kara tension sang tak chu an lo thlir chup mai ani. Heng thilawang po hi anima na USA poina ceasefire nei tura thuro na ron pe ka aronin rol ni. News shenkata kan hmu dana chuanin entirnan CNN ate po anianga. US hianin thudeng khong tak mai adonga sumia wang chuanin inka hai hi puang turin aron nor ta chuk chuk mai ani ti in an ziaka. Amai ro chu USA hianin engang thungi adon ti chu tarlan ani lo thung. Tuna kan thu soibul aron injan na hi ngai thatu te zinga shichiang lo deu an lo ompal takin han thwal non le thuak ila. April ni somni pani khanin Jammu and Kashmir state a Pahalgama chuanin Pakistan terrorist chuan poi soilo engemozat anon that ta chiama. Chuan ron che dan rong tak mai chu India chuan changle tin mei ni sari sanghi somni panga khanin terrorist te omna hmuna chuanin missile engemozat azukka pa chuta chuan civilians te omna target lawin terrorist te omna bikha azuk target ani. Pakistan chuan chu anon changle ta indo na chu a in chan titi tammai ani. Anin ni hnuwa chuanin Jones zanga borvele missile som chuang chu India khopui hmun som thum paruka chuan anon kapa van nei thau takin chung anon beina chu ka thak an lo ni hlom hlawani ma se Pakistani na atum chu achang hle ani chu indo hi ni ti chuan India chuan achang let vele ngala me ni kwa zan lai pel to me ni som bor vela chuanin missile engemoza chu Pakistan lama chuan aka phei vele ta a. Heng missile long range ramjet supersonic cruise missile te apmanga. Heng missile manghianin Pakistan province shangshanga air military base omna munsom pakhat chu afaka pani. Heng anwaka zinga hian abig takin sargoda le bolari te hi punpoi mo tak mai anni a. Hetilai base a hianin F-16 fighter jet le F-17 fighter jet te anomani. Zankha thil thu lek chungkhanin Pakistan chuanin vambo ruaka rala rel na turte a indo mi te chu za a somni lai a chan manani. India force te chuanin missile anka dante an hanzir chan le hnuwa thuan chwa chuan Pakistan ina tension ai na sizok aron peli ani chuan an infrastructure tamzo khi an la bom chat tur thu an shila an vauzui ani. Pakistan ta na poite zo chu an air defense system an thuam chak tok lo hi ani. Heng thil zong an siam na man rua hi China achanga lalut an ni a. Kumenge moza chung khanin an military airbase te an ral thuam shimshim te khan na satakin an thuama. Chuta za somria chu Beijing achanga an don na ni. Chungzinga chuanin HQ-9 surface to air missile system hi ani a. A battery pakhat man ringot po $US millions athum man huani. China hianin he hi ashal chwa lar takte zinga mi ani a. Russia 300 nen a in hen ni in soyani. Vambo ruaka antana thil lau om chu alo muzungzunga alo kap thathei ni in an soya. Tin chu mai ba ka aka thui zong hi kilometer zatni ania. Tin altitude a asan zonga a han mu thei po kilometer somni pasari ani e antibok.
hei lo po hi Pakistan hianin long range surveillance radar aneya chu YLC 8B tiin an soya heng ang hi enge mozat aneya pakhat po hi US dollar million somnga manhuni heng radar te hi an chuang ema Vambo ruwa ka antana thil hlo om ron thleng tur chu zatel hi arwalin alo hufo cha the ni ti nan soibok tin heng radar te hianin thil aman thui emema a thui zonga po game zali somnga chung a mu thei vek ti in an soya mase indona tak tak a han thlen chuanin khang radar man te khanin engma kha alo detect talova chuwang chuan India Jones ho zong te kha he radar han alo detect lo wangin an tum tak an va fuchat cha thei ta zo kani heng pani ba ka hianin Pakistan defense system chuanin Chinese ina Asiam defense system dang an la manglia chungte chu LY-80 missile batteries te FM-90 air defense system te tin surveillance drones te atel bokani chung ho zong chu an tho dan tur an soi angin pakhat ma thok anom lawani tuna chuan Pakistan force te chuan Vambo ruak lama anti-aircraft guns ampong ka vak maya hei hian atum ber chu India Jones te an lo ka fu paltak miala ti anni heta tak hian lom Pakistan nukes emo nuclear weapons aron lan na chan chuni ti chuan Pakistan chuan thil tumdan shang an du dananga akal lo ti an hu chuan atopa anin nga na chu an nuclear weapons hi ani lo thei lo ani Pakistan din huna hian handing tala nangpo in iza omna him tur chuanin thui tak ikal ngam nge yang chutiang che chuan an ni po in an ti ani emo anin ngai dana chuan ti angin anin ngai po ani thei tin indona atana an lorin ve em le an him na tura an lo ngai China siam defense system te chu ahman tlak lo zia khovel min puwa meni soma khan tarlanin alo omzuya tin an nur kham base Rahul Pendiami chu target avani zuya hetilai mun hi Pakistan Air Mobility Command ampek na mun alai liber anibok tin sumai baka hetilai mun a hian thilpoi mo tak anda khoma chungzinga chuanin an nuclear warhead an stock na mun ania tin an thlona poimo tak sub air aircraft te C-130 Hercules transporter te le IL-78 aerial refueling tankers te anda na ani uluk taka anveng niya anin she chung hianin nur kham base chu India missile chuanin engma har satna omlovin azuk deng theiani henga thlen hnu hianin Pakistan sipai te a chuanin lauthon na le mang an na chu ramkang nga chakin a thleng ani tuman misailin avaden chhiata hianin engthil nge nia engzat nge aden chhiat nuclear warheads alo omem a omlawem alo omani chuanin engzat nge ati chhiat ti po an che theilo mitam takina kan shat lau chu India le Pakistan hianin an nuclear warheads te hi olsam dewa ka chwa themei tur hianin anda dun ngai lawa daduna hnekin anda shang dei chinani warheads hi missiles le delivery system hladdewa anda china indona alo thlen chuanin heng warheads te hi mangtur chuanin hun adu donani achan chu rem khom masak angaya tin an ka chhuana tura da angai le a chu chang chuang ka chwa thei ani don chawani chuti lain USA te Russia ram ve thung chuanin an nuclear warheads te chu man thei mei turin an remsa thlapani ani le he hi soidwa enge chulna chan kan ti chuan a chulte me mai a chan chu nur kham base India ina ava be cha dana khan India thil tum chu a chiang ani khamuna khanin enge om ti hi India hen a she chiang hle ti asia ta chan chu intelligence ani chemema thu chiang om lovin amba be ngot don lo ti asia rengani tin Indian intelligence te hi Pakistan te tan hianin lawom tak anni ti asia thei ome Pakistan swan he in beina alo thlen hu hianin athil lo ruwa manangin akal thei don lo ti asian mai ba ka heng nuclear alo da chat hote chu akhural thei ti asia chuanin US su mangang takin abia ti asia theya chuta chuan US chu India le Pakistan te inkara inka hai puang tura ngen turin azuk nor ani heta thil nu za thak te mayom chu ni hiliam ta leka khan US Vice President J.D. Vance to Fox News sa live in an koma chuta chuan India le Pakistan indona chu amboy na tur ni lo thu kha alo soi to sia chutia asoi zo nu changa darkar somli pare ta hanral chuanin USA chuanin India le Pakistan inkara boina neu om chu inka hai puang turin aron ngen ta zo kani
heta thil mak le rin hlel om deuh zo ka chu ama zungin USA kam buai na tur ni love kanin nam hnoi na tur ni love anti zo chia man mo tak main in ka hai puang turin ram pani te chu anron ti le si a thil engemoni chu a omani Pakistan hian USA hi nasataka ngenin anma ni champui tur le oron nei turin angen nge nianga USA hi he indona hian ron in rol lo chuan nuclear mana avo jok niang ai nga po chu ni se tu te po engram po akoto pa anchan to hi chuanin engthil po ti she hi an nei to ngai si lova kan soi thui mai in ilo she to em ka shelawa hei hi USA ina India le Pakistan an indawa nuclear war an man ma aron inrol voi khatna anilawa kumsa ka zakwa somkwa pakwa Kargil war ra omlai khanin US President Bill Clinton hi India le Pakistan inkara aron inrol ani aron inrol na chan hi chan chatak maya oma ama kumsa ka zakwa somkwa pariat khanin India le Pakistan sang khovel chu chhongdot main nuclear weapons hi an lo test ani Khamia changche akhanin nuclear weapons neiram anni zia khovelin a sha pha bokani khata changkhan thil engkim adanglam chhauta a heram pani te ani boi chhauzel chuanin chiat na na sa jok a thlen theidi an mu thiam ta ani e Kargil war aron chwa chan po hi Pakistan sipai te chuanin Kashmira mun sang deuh high altitude territory te chu India shat puina telmi alovin an lo lut ru a atira chuan India sipai te chuanin khati lai vela hel ho an lo indo mai nia an ngaya amai ro chuan han shat chian me chuanin Pakistan sipai te an ni ti an shetheya indona nasatak a chwa pha a chu ta chuan Bill Clinton a chu rang takin aron tla zepta ani chan chu he indona hianin engthil hlo om nge aron ken tel ti a mu chiang MMC a chung thil chhalo tak a thlen lo tur chuan Bill Clinton a chuanin Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif a chu Washington a lenga asomta a ti chuan Pakistan sipai te chu India ramachanga in hnuk dok turin nasatakin ange nani India na nasatak an nei hnuwa Sharif a chuanin apomta a ti chuan Pakistan sipai te chu an kaule ta Kargil war indaw na po chu atop chhunzom ve ta ani chu tiang che chuan tuna hian Donald Trump a hian ron ti ta azan kha thil thua Pakistan le India chu inka hai puang turin aron ngen ani Trump a style tak mai in ram pani na inka hai am puan tur thuan la puan ma da hin ani chuan lo puang felok diam to me ta chuan hero ni na ron lan pha le ta ani se enge thleng he inka hai hian tarkar thumbak a o lo Pakistan lam chuanin shelling tam tak mai chu India rama anon thlo pheyatin suicide Jones engem wazat anon ka pheibuka inka hayam puan ma che akhanin India chuanin Pakistan hne na he inka hai chung hianin silai mu voi khat me po ani emo Jones emo missile emo inron kap ani emo engpo India ti thin ur theizonga inche ni chuan kanche dan tur hi an sa to ang ti in an lo vau khan lok to a he video siam lai mek po hen India chuan na satakin alo chang le to ani mai thei ti chuan vau chung chang kha ni china ha kan han soi zuaya chu Pakistan han in USA azuk vawa he in ka hai puang tur hian azuk no rem ni ti zo na kha alo om theya amai ro chu tun din hmuna hianin Pakistan han engram pa hi avau theilo vau theidin hmuna ading lo apik takin USA phei chu vau thei tur hianin amoi lawani an economy la ache ema infrastructure an nei cheboxi tin military la mala ani telin an taniam tela khovelina a han chan na tur angzong khanin an omboxi lawa khovel chan lo kha an hlo tel mai boxi a ma se thil pakhat mi te thinlung wa hne mi te wati hlau thei an nei chu an nuclear warhead si akol lo tur kuta alu chuan thil poizok a thleng thei ti in an soi thei ani atak taka chuan heti hian ani zoka Pakistan chuan rang tak main USA Trump administration chu avabia a nasataka ngenin he indona hianin inka hai puang turin avati ani India ina missile mangte Jones mangte aron beize lani chuanin Pakistan sipaite and defense military air base te chuanin an nuclear warhead hi aveng reng thei to lawang ti in an shilani an sipaiten an ram veng him lawa an saklo tel chuanin heng an nuclear warhead se hi a omlo tur le a khoilo tur kuta avathlen an hlawa chu terrorist ho kuta alu an hlawani Taliban state TTP te chu Pakistan ten nen hyang kumenge moza chung chu an lo thokhaw na lo changrwal to china
he thu hi United States chuanin ala thu tak em mai ani Washington chuanin rang takin ma ala a India le Pakistan chu anin biaka inka hai ampuan the turin le ampuan lawa aso khok turte in shiltlang thei turin ma ala ni heti lai hian mi puinol puite chuan eng thil nge thleng ti kha kan shelo ani ama ero chu India ina missile ava bom le che anu khanin Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif chuanin emergency meeting akawa Pakistan media ten an tarlan dan so an Prime Minister hian National Command Authority NCA meeting akawani ti inan ziaka heng polte hi Pakistan nuclear warheads te enkol tule veng him tura poldin an ni a hemi nuwa che hianin mi puite chuanin thil thlendan an shefia thiama thil a hlau om chhodan te po an mu thiam chhochan ta ani he meeting zuwa hianin Pakistan's Director of General Military Operations DGMO chuan an tumpui India chu rang takin avabia in ka hai puanan du thu anon shil ani chuti lai tak chuanin America ram try to kum upalam to tele an Vice President JD Vance te an Senator Marco Rubio te chuanin India anon bezom ve buka a big takin Indian high-ranking officials tele Indians Security National Advisor te chu amimal takpo in anvabia ani chuan buaina nasa zok a chhualo na turin boruak vodai turin nasa takin anon nge nani asemi chen kha chuan India khanin Pakistan in nuclear warheads ada na mun ka ava bom tak takem oi ava har se ve te po anlo ti theima se oi lo theilo na tur thil pakhat clue pakhat a omani meni som pakhat ma tak me ya khanin American Department of Energy aircraft B-15 tia an soi chu Pakistan van boruak chunga chuan athok kwal an hmua he thlona hi enge ni ti isha chandu chuanin US Department of Energy DOE ina abik taka an manchin ania heng agency te hianina an na tho chu nuclear security te nuclear threats nuclear wanga involna o ma te le radioactivity zungzam chhuaka te an walang wata an va enin an wazir chiang china ni heng thlona te hi hetilaya an vakal ngal vat ani chuanin India hian a missile manghianin Pakistan nuclear warheads hi ava bom chhia emo asiperin ava khoya chu chuan radioactive zungzam achwa atilik ti na ani thei chu ila oilo chewani chuanin evidence dang pakhat ala oma flight checker chuanin aircraft dang amwa chu Egyptian Air Force cargo plane hi ani he thlona hi Pakistan a hianin China achangin direct in azuk thlok lutani engwangin nge Egyptian military plane te chu manmo takin India ina Pakistan abei nuwa an thloluang chenkadina an soidana chuanin United States ina angin na awanga hetilaya manmo taka ron thlok lu thi ani e antia Egypti Kovela element lutak mai pakhat boron abi takin boron 10 anti reserve nei tamber annia he boron 10 hi Nile Delta region vela ani he element boron 10 chu engeni ti ishelo mai theya engeni kan shil fi alok chenga khovel pum puya radioactive ali ke mo abwa emo khami kha low contain theitur element poimo tak ani Egypti isha tur chu nuclear weapons nei ramani lawa ama ero chu nuclear weapons ina aron pek chwa tu radioactive zungzam lo tha theitur elements khovela nei tamber ram ani India ina Pakistan nuclear weapons omna azuk bei hi mitam tak chwanin afim khurlo thak lutuk angai twa thuilo thakin a thak lutuk ti in ansoi ani ase kong le lama han en chwanin hun local tura boina na sa jok le chhia na sa jok alo thlen na tura alo ven na ani thei thau bokani he thila thlen nu hianin Pakistan hianin du thlan tur pani aneya apakhat na chwanin mol takin a omanga athil nei zung te chu kap chwakin nuclear weapons te po awa mangang tin apani na chwan atol zoka achanganga ngai to an film tak amanga nun kho chwa dan angai to anga mani inti hlum ain nun athlang don ani vani thak tak main Pakistan chwanin option pani na zoki athlang ta ni Pakistan khanin option number 2 thanglin option number 1 khathlang du ta sala a nuclear weapons te karon mang ta salan so India tan cha po hena hlau om don lova he khovel pum puya nung zong te tan hena hlau om thei don ani nang ke kampi le kampu kan nu le pa kan thla te thla le te chumi te thla le thleng chuanin angong an tuar don ani chu science point aron nem heta South Asia a
nuclear weapons te reuh te lo ti pua emaw lo ti lik pal hianin khovel pumpui hong anei theidon ti in an experiment atang po in an zir chhuak ani Pakistan le India hianin nuclear weapons zani ayatlem chet ve po nei ma se US le Russia ai po in nei tlem zok ma sela an man chuanin khovel pumpui chhiatna a thlen theidon sia Daga khatsung lekin he nuclear weapons anti puan hnuah hianin chhum ding lian tak mai aron langanga chu chuanin khopui tam tak atikanga mei khu lian tak tam tak mai aron thlen tiranga chu wambo ruaka a han thlenganga conservative scientist te phechuan kar khatsung lekin mi pui million somnga achanga million za somni panga hi antinghal theidon ani antia Indo pui pani na athizat ai pokhan ni khata hian mishing thi antam theidon nia chhutani hengkho pui Delhi Mumbai Lahore Islamabad le Karachi te chu amboral vekang bompua ka wangle meina sataka kang ron tle chuanin khopui chu meiwa pa achantir theivek donani thilho tak taksi nia an soi chu hei hi nia 100 kiloton nuclear warheads pakhathi puakta sela su apwa na mun chu mi pui bit na mun lo ni ta sela apwa ralwa khanin million ni mishing te aswat thei ngal don ani tin adang million pakhat point panga chu nasatakin a hliam thei bokang ti chuan pakhat mai po ni lovin engi mozat an hangka tak phei chuanin chhiatna a thlen thei dan tur chu isha thiam thei ome chu po chu apwa tira chhiatna a thlen dan chau alani zui scientist te chuanin prompt effects ti inan soya ani nan taka chuan infrastructure chhiate inchimte leijimte kongpui chhiate tlangminte khang shang khanin mitam tak nunna alalak bel don zui ani khang mushroom cloud mei khuding te kha aron lan huna chuan khovel pumpui ta na zan lungai thla ka in chan don chau ti na ani khopui mun shanga in kang le thil shang kang te chuan in mei wap na satak an siam chhuwa kanga chu million nga achanga million somruka tamlai ani theiani heng mei wap naran nilavin black carbon suit ti in an soi bokani han ngai toilet la kumsang ka zakwa somkwa pakhata gulf war awanga kuwaita oil na sataka kangkha oil kangkha an se em meya amairo chu akhu khanin million khat carbon suit che ape chhuwa kani so ti chung chuan wamboruak te chu andum veka engma mu that thei ani lawa chhum ajing na sem ema boruak kha ati chen se em ani khati lai borvela khan tin kumsang kha zaria sompanga khanin mount tambora chuanin tangkang na satak mai athenga khatlang kang khanin boruak ka hianin million soma changa million somthum volcanic ash tangkang meiwa pangkha arom phu chhuwa kani khami kum phei kha chu ni pui tel lawa hun man kum ti in an soi ringot mai ani sikle sa ka rundang lam dor maya Europe mun chen khata phei chonin thaian jing theilo ni thai kha non chor theilo reng mi pui te chu unreal acha matin khwa avot em mai boka ni pui lai ma ni sela thasik ang mahin avot em mai ani khoi huna bukhang kal sela ni pui ni lawin thasik kha ani kum tluan mai ani chu nuclear bomb te ne nine an lo na tur chu khang tlang kang khu zong te kha ruwa le vur ta in aron ti 5 vek thung ani chuan wamboruak te chu anon thiang le takak maya nuclear suit nuclear changa mei khu ero kha chu adana dang don lutuk kha mei khuding kha asang don em maya chum chung de ya te khan han chau don wangin ruwa te khan an nan bo zo ve thei don lo stratosphere khana kuma mo akum som chuang te me umai kha zungza ma kha anom don ti na ani chu kan ngai ruwa thiam dan tur chuanin ni aron tlang tur kha ni hlia pa kanin hlia thin ang hianin khovel pumpui hi kha akhu khanin ni hliap ang mai hian alo hlia theidon ti na ni karni chung lekin kha mei khu khanin kan khovel pumpui hi aron tuam theidona chuan ni reilo te a he khovel a temperature hi nasatakin aron tlaniamang atlak niam dan tur scientist te phei chuan nuclear winter ti in an lo soyani zan khat thil thuwa he khovel pumpui temperature hi degree ni achanga degree nga inkara atla thlador theidona chu chuanin thai zong te ati chianga chempe chu ambo duwa kanga thil chau thei anom mangdon lawani ruwa sur hun bi abuayanga thai seng hun te thai tu hun te kha khan ati buai ve kanga khovel pumpui agriculture chu atlu chhedon ti na ani
kumsang ni som ni pania peer reviewed in Nature Food chungchang alo zirna chwa heti hian an chuta he India le Pakistan in dawna nuclear weapon siper po lo mangta sela khovel pum pui hi real chamin asiam theidona chu chuan billion ni lai mi pui atihlum thei ti in anzir chhuwa kani bom le khang radioactive zungzamin avathlen phak lo ram an lo omani chuan economic atluk chheda wangte eile indurom lo wangte in real chamin an thidon tho ani nuclear in dawna hianin enge athlen theiti hi kanzel din po angai to lo achan chu Japan a khan engthil nge thlenga chu chuan enge a ngong ti kan lo huvek to tin ni August ni ruk sang ka zakwa somli panga khanin United States one atomic bomb kha Hiroshima le Nagasaki Japan rama khan an lo thaka he atomic bomb hi aminga little boy ti nan lo phuang he he bom pakhat lekhianin TNT singkhat sangai na ati chhia theizat ati chetheyani mi khap kar lekin Hiroshima a za a somsari chu aboduak mayani mishing singriat chuang kha chople chilin an thiani omzia chu kha bom puak azungza ma khanin borwa ka an thamrala an ral ngal vekti na ani kumsang ka zera somli panga kumchon hnulama pheichwanin mi thizat kha noi khat singlia an pung chau hiala Hiroshima a little boy an thak zo nu achanga ni thumni a chwanin Nagasaki a chwanin fat boy tia an soi plutonium bomb an thak zui vele a Nagasaki ram chung kilometer ruk point pasari bial chung kha ati chefek ani chumei ba ka mi pui sing sari sangli lai an thi ani bom an thak khanin khati lai mun kha temperature kha sang lu tuka Celsius degree sangli in ahan sang manani buildings te phei kha chu an tui hlop hlopa mishing ti sa te ru te phei kha chu mu theilo khan an zobral ngal vekani khang lai bor rambia zong song me kha kang hlua boka chumi nuwa ruwa ron sur po chu a hla om em turani radioactive rain ruwa dum chu a ron sura chu chuan a khoya piang kha ti chhia Nagasaki a bringot po khanin kumtobla ma phei kha chuanin mi sing sari sangli amboral manani enghun pani ambom achang ringot po hianin poisoi lo mi nuai ni sing kha chuang lain annun na an chanani khambom thak na mun le a chevela kha chuanin engma ding om lawa ti chat lo renga nei lo Hiroshima big phei chuanin doctor le nurse song deuh thoka an thivek ani lo puin hliam na satak an tuara achan chu hospital somli panga hospital pathum che a man theita ani damlo le hliam tam takte chuanin chama rilrulama boina na satak an toka damdoi lam thiam le an mani en kol tur kha mu an har em bokani chatna alo thlen achanga darkar kha chunga phei kha chuanin champui tu tur kha mu thei anom lawani achan chu champui tu tur de po kha thizinga te hliam tor zinga te anom ve tlat sia an mani champui tura khopui danga changa ron tlan te po in natna an to ka radiation sickness si an nei chau ve ngal zela Nagasaki muna mi pakhat hen thil zong thleng mutu chuan heti hian a soya mi puite chu fangmir an tlan chang me hianin an tlan nuaya an taksa te chu akang na se em maya anur ni reilote a chuanin an ruang te chu arwalin kan halta ni ti in a soi heng khopui pani te bom an ni awang hianin khovel pum pui chu atiral khelin ati mangang em maya atomic bomb awanga khopui ti chan machaper chu Hiroshima ania dota chuan Nagasaki ania voini thleng hyang khopui chu tianga ti chha chu a omle to ri law he tor na hi Japan atloma po khanin atop zui mai lawa an shing nun kal chho zela hun har sa le khir tak an to chho pha ta ani Hiroshima le Nagasaki ya dam kho chhuak hibaku sha tia an soite chuanin an hun local chauzel tura harsat na na satak an to chunzom pha ta ani sangkaza kwa somli panga achanga kumnga kumruk a han vei meu chuan doctor te chuan khangdam kho chuak te le an thla te achang khanin thisen cancer apung ti an hu chuaka anu kumsom han ra le meu chuanin cancer dang heng thyroid te nute te chuap cancer te hi ama ain na satakin aron punga abik takin he atomic bombs survivor hotele an thla te a chung chu anasa ani ti an hu chuak le ta zela he cancer aron lan hi kumsom ni achina pe chuang kumsom thum hnuah te aron lang chawa
kha bom puak achanga radioactive zungzam chhuakina mishing a khoi chat dang kha chen a chon rang taka a khoi chat lo ase hun local zela an ma ni le an tha thleng khan a khoi chauta ani chumi omzia chu zoi muangin tur kha an taksa a aluta chu chwa an ma ni le an tha te thleng khan ati cheta ti na ani nu naw pai khati line board na ya lo omdam kho chuak an omani chuanin naw an chhia tlang puya naw an shing ani po in an nau te kha har sat na nei pian phunga rolban lo lulian lutuk ti te tin ril rulama chiang kwang lo ti te an shing nol nola tin no de chen khat phei chu no de lupa ngai aya te te an ni bok khovel chuan ama le ama a in ti chhe thei ani ti hi kha thil thlenga chang khanin azir chhuak chiang hle hetilai mun bom ani achanga kumsom chung khanin ground level a hianin nuclear test voi zanga chuang an nei mana ramshang shangina chutianga leilung nge ya nuclear test an han nei chuan radioactive zungzam kha aron chwa zela chu chuang kan tuite kan lui tlan mek te kan leite chu ati bol hloa a chena phei chuan no pangte ka a lutin an ha te ati chhia a kumsang zakwa somruk panhe bi ga phei kha chuan nuclear test hi voiza somsari le pariat lai a om manani heyan radioactive zungzam ape chuang sel tuka khovel chu in tong harta a atok to e he chu atok to lutuke ti in kumsang ka zakwa somruk pathuma khanin nuclear test ban treaty an lo siam chuak ta ani chuan nuclear test hi leilung mishing te na kan chen na le a hi chuanin ti to lo turan ti a chuan tui hnuaya te an test ta ani kha Japan rama Hiroshima le Nagasaki a bom an thlaka thil cha chhun chu khovel pum puin heng nuclear warheads te bom te hi mishing te ta na chhalawa keima ni tan chau nilovin hun local tour ta na kan thla te zel tan a chalawin ngong ane ti an mu chwa pha ta ani kumsang ka zakwa somli panga nulama ka chuanin engram ma hianin he thil hi man an du talo ani achan chu Hiroshima le Nagasaki khanin mi ina nuclear bomb amhan chuanin enge a thlen thei ti chiang takin an lo mu tir to sia chuwan chuan voin ni a chuan turam mai he thil hi mang masani andu talawani achan chu khovelin andem ronanga khovel hwat ron an ninga chu ni duram anom talawani Korean war te oma Vietnam war te a oma Afghanistan a Soviet war te a omboka Indo-Pakistan conflicts ti te pon an soya zong a te po chuanin rorel tu swal le rap thak ber ni a an soi te po chuanin nuclear war mangin ramdang an hanwawa amai ro chu amang ma se tu ram ni hi an she cheu ni in a shiata ma se tunlaya chuan radicalism awangte terrorist hauchet na awangte India le Pakistan in kara indona India an lo omve shim ti mangdu na awanga Pakistan an mante an lo awangin khovel chuan thodep te pin athir tamai ani ole khati zong kha tun chuma video kanon ti chwa theite chu ani e